This is America. Take him to church. In the heart of the city. My nigga Wiz for love. Dober dan, iz ljubljanskega studia 137. To je Kinotožje. K nam prihajata novi gangsterijadi, vzhodni obeti Davida Cronenberga in ameriški gangster z Denzlom Washingtonom. Za petami mu je Russell Crowe v podobni vlogi nepodkupljivega policaja kot v filmu L.A. zaupno. Ne dvomimo, da igra mačke z mišjo ne bi bila dobro narejena, žal pa nam trailer pusti občutek, da bomo gledali reciklažo kriminalnih filmov. Is it socially positive? Well, I think we live in overstimulated times. We crave stimulation for its own sake. We gorge ourselves on it. We always want more, whether it's tactile, emotional, or sexual. And I think that's bad. Za originalne stvari je treba pogledati lučaj stran. H Kanadčanu Davidu Cronenbergu, ki se ni nikoli pustil posvojiti v Hollywood, si je pa rad sposojal njegove zanimive obraze. Najraje jih je podvrgal telesnim transformacijam in spremljal duševne odzive kot v filmu Muha. Videodrom pa je tisti filmski naslov, ki je zakoličil njegovo obsesijo s preobrazbo duha z veliko telesnega hororja. Videodrom so cenzori pošteno porezali, pa je še vedno čezmerno šokanten. Ker imajo Cronenbergove zgodbe čvrst nastavek in hude preobrate, se zdijo epske, čeprav ni noben njegov film daljši od 2 ur. You're ready for something new. That's terrific. What do you want from me? I want you to open up, Max. Open up to me. I've got something I want to play for you. Oh my God! I told you, I have never been to Philadelphia. You almost believe your own crap, don't you? You know, you're trying so hard to be this other guy, it's painful to watch. Cronenbergov predzadnji film Senca preteklosti je lahko najboljši film leta 2005, zakaj ne, in predstavlja spremembo. Dosem je Cronenberga zanimala koža, zdaj pa ga zanima predvsem, kaj je pod njo. Zato si je našel novega igralca, Vigga Mortensena, ki ni blazno dober igralec. Blazno dobro pa paše v Cronenbergov neizprosni in skrivnostni svet, ki nas spomni na brata Coen in Davida Lyncha. A podobnost ne traja dolgo. Po bratih Coen rečemo mogoče i in po Lynchu au. Naslednje jutro pa se Coenoma nasmihamo kisleje in zaradi Lyncha nas še vedno boli glava. To pa zato, ker sta prva obešenjaška in ker sanjavi Lynch so zvanja le z redkimi. Cronenberg pa je odgovoren režiser. Rad je srhljiv, a je obenem posebej artikuliran. Dobro se nam zapeče v spomin, redki ga zasovražijo, ostali pa se mu lahko le klanjamo. Mimogrede, prisluhnite temule prizoru. Yes, hurry. Podobnost ni naključna. Poleg igralca je isti tudi skladatelj, Cronenbergov stalni sodelavec Howard Shore. How can you keep doing what you're doing? I'm just a driver. Če Cronenberg posname še en podoben film z Viggom Mortensenom, se Vigga ne bomo spominjali kot rangerja iz trilogije Gospodarja prstanov, temveč po liku iz trilogije o možu s prikrito identiteto, ki je potisnjen v svet kriminala. Doma bi rad zaživel mirno, zato pa mora biti zelo nasilen nekje drugje.
Bori se tudi za naklonjenost svetlolase prima samice. Zgodba vzhodnih obetov v originalu Eastern Promises spomni najprej na švedski film Lilja Forever. Samo da Cronenberg problem izkoriščanja deklet iz revnih dežel potem preplete z usodo vpletene mafije in navadnih ljudi. I fix it. Should be okay now. O pretepu v savni z nagim Vigom povejmo le to, da je antologijski. Film Vzhodni obeti priporočamo v kompletu s senco preteklosti, oba sta avtorjeva najbolj dostopna filma, pa še vedno povsem Cronenberška. Vneto čakamo na novice o njegovem naslednjem projektu, zakaj tudi zaradi takšnih filmov, kot jih snema Cronenberg, se nam toži po kinu. Prihodnjič pravljice. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Nasvidenje. Yeah.